ҳоҷибойна тамошо кунед. Барои шумо якта хонда сервис зӯр ёфтам. ҳамин гуҷобе ки меҳмонӣ гӯйдага тамом. Ин мошин шумо падбидӣ намекунад. ҳамин невара, эвара, чевара гуром рафта намегирид. Бо нархи тамом дилангитон. 160,000 сомон ба ин хел хонда сервис корейский 2015 шумо ду дунёва ёфта наметавонед. шумо мошинхар бошид ага ранги машина тамошо кунед. Ягон тарафи ранг фарқ намекунад. зазор пазор кусии гапо нест. Задни камераша, патроникаша, 4 балон боарки нахпанаб, ягон тарафи мошин мана пӯст пахтагиш не. Мошин 100%. Ин тараф, вай тараф, ҳама тарафаш мана балоношо дидна, летни пачка 4 та яхела балон задагӣ. шумо салонро тамошо кунед. 4 та электро, салон кожа. охиваш чӣ бошад? Мана оқибчош зӯр, якта хушро кара, палесос кара, мана ин хока яку гурон гуронда месонид, мошинҷа там зин мекунад. Тамом. Дар пӯше бинед. Таппе. Даро мана отпечатка, ҳавои хуми бини эвизон шудост. Вот сеша ин ба сидени як тараф лифт. 2015 мошин Корея, 4 та электро, гӯшак нембе мегирад. Коробкаш мана автомат, мониторашай, обогрев сиденишай, старт стоп, мульти, пульти, пробега кофта гард, ҳозир ман пробега нишон метиҳам. Потолока бинед, потолока. Бо ҷанивор луктори шиша будааст, нигоҳ кунед. Дидида? Мошинҷа тамом сатан. Бовар кунед агар як балока ёфтам мана 196 пробег. Мошинча радио мана ҷингас каро. Ин се бошадин. О, он хе кор мекарад сен сираш. Короче, вопрос нест, инҷа печат, удостоверение. Короче, ким хел одам ба фикрам. Мани документи мошин мана. Мотораш 2 литра бо 4ВД будааст. Эгав нест. Ман як чи намефаҳмам да, ҳамин хе гавдаш калон ин мотора корси бин. Штирас каро, штирас. Дидиам мана. Ларза ти гамел аут худи электромобил буин. Мана сасе бутона ягон хе задагӣ ин тараф не. Мана ҳама тараф мошин пломба да. Дидида? Зӯр короче, бемало дили пуркати ғончими, Зафарабодми, кадом тараф бошид